Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadil dostlar, mümin Müslümanlar. Allah subhanahu teala bir qonağı, bir rahmeti Ramazan ayı bizden qarşımızda. Hem de biz inşallah Teala şu Ramazan ayına kirgeç, özümüzün izgiliklerimizni əzirlərə tiyişmiz inşallah. Hem de hiç şüphesiz Ramazan ayının en zor izgiligi ol uraza bolsa, qaşan biz Allah rizalığı için tıyılabız özümüzün rizqimizdan, içimlikten, şehvet, gaile münasebetlerden qalğan işler var mısın diye aytgan vaqtda elbette. Bar şul kardeşler qaysılары әле görəsin imanları bilen әзір түгел ураза тутырга. Яки аларның сәламәтлеге җитеп бетми ураза тутырга. Яки ул яшь сабый бала әле балагатка ирешмәгән. Яки өлкән яшькә барып җиткән инде ураза тутырга аның куәте юк. Яки ул йөкле хатын-кыз ул сабый баланы көтә. Нәрсә эшләргә? Рамазан узы китте, аңар тими микән дип әйткән вакытта, җәмәгать, Allah subhanahu teala Ramazan ayın izgi işler bilen bizni bayıttı. Şulardan birisi ol cemaat namaz. 5 vakit namaz vakitinde ötev. Taravih namazları, mahsus Ramazan ayına has bulgan taravih namazı. 20 rekaattan meşitlerde hafizlar bilen okulatırgan namazlar. Muңлы tavuşlar bilen cemaat. Hafizlar uşuluk jigitler qaysılары гомерләрен багышладылар Qur'anны ятлап чыгарга. Hem de үзенең моңлы тавышлар белән Рамазан айы буенча ястү намазыннан соң мәчетләрдә таравих намазларын башкарачаклар иншаллаһу таала. Дуаңны белмәсәң дә килеп катнашсаң иншаллаһу таала әҗр савапсыз калмаячаксың. Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям безгә үзенең хадисендә әйтә: "Ман қама Рамаданан иман ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Kim Ramazan ayın үткәрсә, Allah'ın iskə düşərib, namazda hem de izgi işlərdə, taravih namazlarını ötəb, şul vaxtın Allah Teala'nın barşa bulğan xataların, afulardan ili. Hem de şu Ramazanın ayının bir en zor bir niməti cemaat kişi özünün ona xatalarından indi tuğulsınca şistarını. Ne sebepten biz tırışabız barşa günahlardan saklanırga. Yox ise alar bizning jilkelerimiz üstünde bitinde ninde olsa bir ağırlık bilen turmay. Bar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi qaysında ulayta inna racul şinniqta kişi özünü bulgan nasip rizqından mahrum bula bizanbi. Özünün hatası kimşiligi sebebinden. Yani hata kimşilikten biz bu dünyada da indi bulgan nasip bulgan dereceden, nasip bulgan rizqdan mahrum bulabız. Ул һәр вакытны байлыктан махрум түгел. Җәмәгать байлыкның әле тәмен дә белергә кирәк бит. Балаларның күплеге генә түгел, аларның мәрхәмәтлеген, шәфкатьлеген тойырга кирәк бит җәмәгать. Кеше арасында зур дәрәҗә генә ирешү генә түгел, аларның бит инде хөрмәтен дә күрәсе килә. Шунлыкта ул хөрмәт тә, бер-безгә шәфкатьлек тә, шул вакытны ризыкның, кадәр ризыгын тәмен белүдә ул Аллаһ Тәгаләнең бер ризыгы кадерле җәмәгать. Әлбәттә, шу Рамазан айы хата кимчелекләребездән пакланырга бер сәбәп булып тора. Шул ук вакытта зикр. Аллаһ Субханаһу Тәгаләне искә төшерү. Шулардан берсе әйткәнчә намаз, икенче зикр тәсбих. Субханаллаһ, элхамдүлиллаһ, Аллаһу акбар, астагфируллаһ дигән зикрләрне күбрәк дуга кылу һәм дә Аллаһ Тәгаләдән zikr kulu inşallahu Teala. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de maktub ayta estağfurullah billah ve zakirin Allah kathira ve zakirat a'addallahu lehum mağfira. Şunlukta şular qaysa Allah'ını күп itib iskə düşürələr gündəlik durmuşunda. Oşarğa oturgan vaqtda bismillahsini ayta, yuğungan vaqtda bismillahsini ayta, işinə şeyib gitgan vaqtda bismillahsini ayta. Bir-birisine salam bergəndə assalamu alaykum deb ul salam birə. Şunlukta Allah subhanahu teala ayta, Allah Teala onlarga əcr savablarını əzirlədi, mağfira. Barşa xataların afulardan ilav inşallah Teala. Qadri cemaat, Ramazan ayında biz özümüzün aşqazanlarımızdan şiş tartmıyız rizqlardan, tilimizni gerekmegen sözlerden, uy fikirlerimizni
яман уйлардан, көңілімізді ашудан, хүсітліктен шестартабыз, иншаллаху тағала. Hem de hiç şüphesiz şu dereceye erişseniz inşallah siz бәхетте bulacaqsınız. Qadri cemaat mümin Müslümanlar, şul vaxtında Ramazan ayı ol, Kur'an ayı olup dura. Kur'an'ı tınlarga bula. Hatta özümüzün telefonlarımız aşağıda. Kur'an'ı okurga bula. Kur'an mushaftan Arapça inşallahu taala. Yaki Kur'an'ı tınlarga bula. Namaz içinde taravihlarımızda. Qaysyсын soylab olasız, rahim etiniz. Lakin de şitte kalmağız bu mümkünliklerden inşallahu taala. Bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadislerinde ayta: "Men qara'a harfan min kitabillah felehu bihi husna." Eğer de kimde bulsa Allah subhanahu taala'nın Kur'an'ından okusa, yaki okuganını tınlap tursa, angar her bir harf için ecir savap yazılacak dey. Qadırlı cemaat bir mezgil içinde köp ayetlerini okurga bula. Kul huvallah suresini qarasağız, ol qısqagına, lakin de köp harfleri var, subhanallah. Qadırlı cemaat mümin Müslümanlar. Bu Ramazan ayında tuğanlık münasebetleri bir-bizge qarata aşıqlıqni yoğartıp jiberge mümkün. İdegi bulgan iftarlar bilen inşallah taala. Biz mümkün arabızda bulgan münasebetlerini jılıtıp jiberge, meşitler karşında bulgan iftarlar bilen bir yaqtan kelip yardam etu. İkincisi mal mülketimiz bilen qatnaşuşu meşitlerde iftarlar bulsun deyip. Hem de şuluq vaqtda iftar meclisine kelip qatnaşu indi sen әзірленген bulgan rizıqlardan indi avaz etü cemaat. Şuşu bulgan жылы hislerini bir vağazlar bilen sözler ve cümleler bilen indi eyti bitirip bulmaz. Anı size tapşırıp bulmay, anı kelip qatnaşırga kelek. Allah subhanahu teala kelешек Ramazan aylarımızın bereket bilen getirsin inşallah. Hem de bizden hata kimşiliklerimizge bir mağfirat bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.